Assalamu alaikum туғандар. Алдыңыздарда автоуналар сіздерге сунуш кылабыз. Ошто Жапалак унаа базарына тартып келдик туғандар. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар, лайктардан басыңыздар, көңүлдүү көрүүнү каалайбыз. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Assalamu alaikum туғандар. Кийинки автоунаа Тико 1997 жылкы 08 автомат экен туғандар. 0772 11 88 99. İçki salonların tartıp көрсөтөлү туғандар сіздерге. Автомат, Тиконун автоматын издегендер бар ба? İçki салондар туғандар, мынакей караңыздар. Автомат дейт, Тико дейт. Машиналардын эң расходу аз ушул болуп калышым да. İçki салондорун көрүңүздөр туғандар. Башкаларга бөлүшүңүздөр. Аз баасын сурайбыз туғандар. Мына кички салондар. Баасын канча дедиңиз ака? 120. 120. Түшүрүп бересиз да бир аз? Түшүрүп берем дейт туғандар. 120 000 сом. Тико автомат. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар туғандар. Жапалак унаа базарындабыз. Сонун жардама тартуулайт. Ассаламу алейкум туғандар. Кийинки автоунаа Матиз 2 2012 дейт туғандар. Номер 0552 60 11 31 дейт. Ички салондорун көрсөтөлү сиздерге. İçki salonların görüңүздөр. Простой ба? Простой экен туғандар, мынакей. Механика, простой ички салондорун караңыздар. Аркаңғы салондорун караңыздар туғандар. Арка жагын караңыздар. Асын аз сурап беребиз. Ne kemçiliği var ki bunun? Tolken minet Xudo halasa. Minet керек Tolken. Mınanı sattık hazır 200 mingge. 200'ge ketти bu. Ova. Qancha beresiz buni? Bunu daha 200 mingge bereriz. 200'ge beresiz be? Baktık hop mana. Almashuv yo'llari yo'q. Yo'q, только наличка. Наличка акча керек. Только satış керек. May say жебейт. Yo'q. Hech qanday. Bo'ldi. Жапалак унаа базарындабыз туғандар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Assalamu alaikum туғандар. Кийинки автоунаа Mercedes. Так 315 дейт. 2007 жылкы экен туғандар. $11,000 дейт. 0558 43 0052 дейт. Объемы 2 кыймылдаткычын көлөмү 2 экен туғандар. Сиздерге ички салондорун көрсөтөлү. Сонун жарнама деген. Сонун жарнама. Та ички салондорун көрсөтөлү туғандар, мына караңыздар. Ички салондору. Жылы 2007 экен, Спринтер. Россиян номерин экен туғандар. Азыр аркасын ачабыз, аркасы ачылса. Мынакей. Аркасы мындай экен. Мына жактан аз көрсөтөбүз. Мына жерден дагы ачып жүктөрдү, жүктөсөңүздөр болот экен туғандар. Баасын көрдүңүздөр. Бул жактагы салондорун дагы көрүңүздөр туғандар. Bunun almaşуу жолдору барбы? Жок, алмашуу. Түшүрүп бересиз дагы? Түшүрүп бересиз. Немеси бар, иши бар. Номер алмап болмой. Турган жери только кардан. Кардан? Кардан кылдырыш керек, а? Номерди алмаштырыш керек. Ошол. Хорошо. Түшүнүктүү туғандар, көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Болушу канча?
Болду şu sırasında 9 ming dollarga beresiz. Nomerdi gördüңүздөр тондар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Каналга жазылыңыздар. Лайктан басыңыздар. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Porter болуп калабы бул? Kia Bongo. 2007-жылкы механика. 0555 55 78 74 тондар. Ишке салондорун көрсөтөлү тондар сиздерге. 79 ming пробег, а? 79 ming пробег тондар мынакей. Бул автоунаа ошондо кандай айтылып калат? Эвакуаторбу же кандай? Автолифт болот, а? Автолифт. Үстүгө чыгып не иш кылса болот бул менен? Стройкаларга кирип. Бийик этаждарга жүк ташыйт. Заказ менен да турабы? Ооба. Метри канча дедиңиз? 23 метр, 7-ci этажга чейин жетет. 23 метр. 7-ci этажга чейин жетет экен, а? 400 канча дедиңиз? 400 kilo жүк алат. 400 кг жүк алат экен. Баасы канча болду? 18 ming сурап атабыз. 18 ming сурап атат. Акебиз 18 ming сурап атат тондар. Кеми бар экен, түшүрүп берет да. Алмашуу жолдор барбы? Только наличка. Ошо акча гана керек болоптур тондар. 18 ming доллар. Түшүрүп бересизби да? Түшүрөсүздөр, а? Эмне кемчилиги бар мында? Эч кандай кемчилиги жок. Кемчилиги жок. Айдаш керек болду. Алыш керек, айдаш керек экен, да? Бул номерлерди көрдүңүздөр тондар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Ушундай ишти өз негизи Ошто иш кылса болобу ушул менен? Иштеп жүрөбүз Ошто. Иштеп жүрөсүздөр. 1 жылдан өттү. Ошто бир эле азыр. Бирөө эле барбы? Жакшы. Мисалы бир заказга эми средний канча чыгасыздар орточо? Саат 2,5 миң. Саат 2,5 миңденби? Жакшы. Саат 2,5 миң. Түшүнүктүү. Номерлерди көрдүңүздөр. Башкаларга бөлүшүңүздөр тондар. Кызыккандарга жөнөтүңүздөр. Жапалак унаа базарындабыз, Оштобуз тондар. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Porter 2 2018 дейт, 25 дейт тондар. Номери 0557 72 79 57 дейт. Ички салондорун көрсөтүп берели. Пробеги аз экен тондар. Пробеги 36600 дейт. Окей. Салон арка жактарын көрсөтөлү тондар. Арка жактарын көрүңүздөр. Баасын сурап беребиз азыр. Варианттар барбы жокпу сурайбыз. Ички кабинасын көрүңүздөр мынакей. Баасын канча дедиңиз? 1 миллион 100 миң, а? Сүйлөшсө болот. Алмашуу жолдор барбы? Алмашуу. Наличка только. Не кемчилиги бар бунун? Жок, келген. Бензин да? Жок, дизель мотор. Дизельби? Дизель. Дизель. Номерди көрдүңүздөр тондар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. 1 миллион 100 миң. Түшүрүп бересиз да? Түшүрүп берет экен. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Porter 1 2000-жылкы экен. 25 дейт. 0552 06 60 64 0775 12 12 42 дейт тондар. Ички салондорун көрсөтөлү тондар сиздерге. Мынакей ички салондун көрүңүздөр. Бул жагы мындай көтөрүлөт экен тондар. Кум ташыйсызбы, көмүр ташыйсызбы, эң ыңгайлуу экен. Көрдүңүздөрбү? Көтөрөсүздөр. Мындай алып ички кабинасын көрсөтүп коеюн. Тонк дейт го. Азыр баасын сурап беребиз сиздерге. Канчага берет? Толугураак маалыматты. Канчага бересиз аке? 700 миң деп атабыз. 700 миң. Түшүрүп бересизби да? Ооба. Көп эле чүрүп. Көп эле түшүрүп бересиз. Алмашуу жолдор барбы? Машина. Жеңилирээк машина болсо болот. Жеңилирээк автоунаа алмашаса? Болду экен. Алмашуу жолдору бар экен. Жапалак унаа базарындабыз. Кемчилиги жок дедиңиз, а? Кемчилиги жок. Болду.
Башкаларга бөлүшүп коңуздар туугандар. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Nexia 1 туугандар. Кемчилиги барбы бул жакта? Кемчилиги барбы? Касайы жок, а? Алыш керек. Таза. Не кемчилиги бар? Общий. Ходойлор жакшы. Майлар алмашкан. Так, 2006 экен туугандар. 555 79 37 71. Номери чарасы 16. Ички салондорун көрүңүздөр туугандар. Ички салондорун көрүңүздөр. Электропакет. Гидравлика бар, а? Гидравлика бар. Мына туугандар. Кийинки эшиктерди караңыздар мынакей. Патологун караңыздар, астын караңыздар. Чирик-пириктери барбы, жокпу? Жок экен. Мына дискаларын караңыздар, жакшынакай экен. Вот чиркинен кийиз болгонбу дейм, 807. Арканкы салондорун. Азыр баасын сурап беребиз, канча берет экен. Баасын канча дедиңиз? 250 түшүрүп бересиз. Алмашуу жолдор барбы? Алмашпайсыз, а? Канча болушун айтыңызчы, канча бересиз? 220 бересиз. Жапалак унаа базарындабыз туугандар. Номерлер көрдүңүздөр. Жаза бересиздер, чала бересиздер. Башкалары бөлүшүп коңуздар. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Matiz 2. Объему 1 дейт, кыймылдаткычынын көлөмү туугандар. 2006. Расход топлива дейт. Жеткен 0558 57 77 40. Механика экен туугандар. Ички салондорун көрсөтөлү. Родной краска. Каяктыкы бул? Өзбекстанбы? Өзбекстан экен туугандар. Өзбекстан. Гидравлика бар. Кондиционер бар экен туугандар. Гидравлика бар экен. Арканкы мындай не деп коет? Корея окшоп. Электропакет полный дейт. Аркасын бир ачып берип коесузбу? Багаж жагын. Багаж жагын көрөт. Чирик-пириктерин карап коелу. Болду. Так, чириктери жок мынакей туугандар. Таза экен, казаны. Урулган эмес экен, а? Жок. Алдын ДТП жок. ДТП жок. Алдын бир көрсөтүңүз мотор жагын. 5 дейт. Ушул 5 дегендер жакшы машина болот туугандар. Матистин жакшысы болот. Бул жагында не иши бар экен? Иштеки иши жок. Мотор, коробка, зымк. Алыш керек, айдаш керек. Баасын канча дедиңиз? Баасы 290 кичине сүйлөшөбүз. 290 түшүрүп бересиз. Кондиционер, гидравлика бардыгы бар. Алмашуу жолдор барбы? Так, алмашуу жолдору подушка немесин бир көрүп коет. Ходовой бирок неме. Масло, коробканы дагы, моторду дагы 1 ай болгон жок, полный замен кылдым. Башка машина алмашасызбы? Жок. Наличка экен, акча керек экен, а? Номерди көрдүңүздөр. Крылода кичине немеси бар. Мына жеринде бар. Ооба. Бирок краска тебеген. Эми тегизет, алган адам тегизет. Болду. Түшүнүктүү. Башкаларга бөлүшүп коңуздар туугандар. Эшиктер бардыгы таза. Немеси жок, чириги жок. Assalamu alaikum туугандар. Кийинки автоунаа Chevrolet Spark. Азыр мына жабып коюптур. Номери 704 84 843 838 дейт. 2000 канча? 16 Объемучу? 1, а, объем. Ачылабы? Ошону ачып берип койсоңуздар. Арка жактарын көрсөтүп туралы ага чейин. Spark издегендер. Кимиңиздер издеп аттыңыздар эле? Баасы 600 канча дедиңиз? 650. Түшүрүп бересиз да? Бираз, а? 650 дейт туугандар. Буну тез арада сатасыз, срочно сатасызбы? Билбейм, очурмай. Ачылып калаттыр. Ачылды. Азыр арка жактарын көрсөтөлү. Не кемчилиги бар экен бунун? Кемчилиги жок. Кемчилиги жок. Бүтүн, а? Азыр аркасына көрсөтүп коелу. Мына туугандар, көрүңүздөр. Кожадан кен, кара кожадан кен туугандар мынакей. Кара кожадан арканкы жагын көрүңүздөр.
Burada zavat bu. Başka bulmuş mu? Çirik birikteri жоқ. 2016 olsa жаңы эле да болчу. Ha? Motor жак. Bir деле. Adamlar klienттер ушундай да. Шенгендери. Motor жагында кемчилиги жок. Корея? Корейский. Алдыңкы салонун көрсөтүп койду. 650 миң дейт. Да, түшүрүп берүү болот экен тондорун көрүңүздөр. Болушу канча экен? Yapacağımız, kür veremiz. Almaşуу жол барбы? Yok, almaşıyor yok. Satış керек, а? Акча керек. Только satış gerek. Только satış. На тондар. Номерди жакшы экен. 066 дейт. Телефон номери жазып койдук, башкаларга бөлүшпөңүздөр. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Nexia 2 2008 тондар. 0554 00 08 82 0223 24 29 52 дейт. Баасы 180 миң. Баасы 180 миң. Электропакет экен, а? Гидравлика? Гидравлика. Мынакей тондар, ички салондорун көрүңүздөр. Аркаңкы салондорун көрүңүздөр тондар, серий түстөгү салон экен. Аркаңыз. Не кемчилиги бар экен бунун? Бардыгы жакшы. Алыш керек, айдаш керек. Кузов кайсы жеринде мисалы? Мына жеринде? Мына жеринде экен, а? Ушул жерде кичине иши бар экен. Калганы жакшы. 180 түшүрүп бересиз да? Газды бас, газды бас. Так, аркаңкы салондорун көрүп алыңыздар тондар. Бир мотор жагын көрсөтүп коесузбу? Болот, мотор жагын көрүп койсок. Баасы жакшы. Кызыгып, ошого тартып атам тондорунда. Баасы арзаныраак, элге арзаныраак болсун деп. Мотор жагын кемчилиги жок бул жакта. Жок. Май, сай жебейт, а? Жок. Бар жакшы. Алмашуу жолдор барбы? Башка алмашасызбы? Акча керек, а? Акчага гана сурасыз. Болду. Башка бөлүшпөңүздөр тонас. Жапалак унаа базарындабыз. Каналга жазылып, лайктан басып, лайктан басасыздар. Башкалар бөлүшөсүздөр тондар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа Lanos. Мотор жактарын караңыздар. Кемчилиги жок, иши жок экен тондар. Алат кесиздер, айдайт кесиздер. 2005 жылкы бир номери болсо 709 04 49 94. 15. Объемы 15. Ички салондорун көрүңүздөр тондар. Мынакей. Простой комплектация дейт. Ички салон көрүңүздөр мынакей. Так, аркасын мындай кылып туруп ачат окшойбуз. Так. Аркаңкы салондорун көрсөтүп коелу. Мынакей, аласыздар, айдайт экенсиздер туугандар. Баасы 170 миң дейт. Баасы 170 миң. Кандай дейсиздер? Жапалак унаа базарындабыз туугандар. Lanos. Lanos жактыргандар барбы, издеп аткандар барбы? Бөлүшүп коюңуздар башкаларга. Мынакей туугандар. Lanos 170 дейт, 170 миң. Кемчилиги жок экен, аласыздар, айдайсыздар. Болушу канча экен? 160. 160 көрөсүзбү? Болушу 160 дейт тондар. Башкаларга бөлүшпөңүздөр. Ассаламу алейкум тондар. Кийинки автоунаа баштадыбыз. Lada 06 тондар. Тартпайсың сен? Так. 2106 тондар. 16 0555 11 70 70 дейт. Ички салондорун көрсөтөлү тондар силерге. Мына, жаштар каякта жүрөбүз, я? Жаштар. Жаштар барбызбы дейбиз го мынакей. Ички салон. Не кемчилиги бар бунун? Эки эшикти графия кылыш керек алды. Эки эшикти алды жагын, а? Же арка жагынбы? Алды жагын. Регулировка алыш керек экен, болду экен. 5 коробка. Баасы канча болду? 300 миң. Да, түшүрүп бересиздерби? Болушу канча? Сүйлөшөсүздөр, а? Алмашуу барбы? Алмашуу жолдор барбы? Машинаны көрөсүздөр.
Алдыңғы бір немесін мотор жағын тартып қойын, Olsun başladı. Böyle aldığından tahtayın kaldı. Ondan ki. Motor жағын қараңыздар, таза екен. Кемшілігі жоқ бұл жақта? Жоқ. Жақсы. 300 мың. 300 мыңға лайық бы жазасыздар, комментарий қалдырыңыздар. Başqalara bölüşüp olacaq. Japalaq Una bazarındayız. Assalamu alaikum tuğanlar. Keyinki avtobuna 07 Lada 2010 deydi tuğanlar, 1.6 eken. Nomerini hazır surap beremiz. Nomerini partayını sonra surayız. İçki salonlarını görüңүздөр tuğanlar. İçki salonlarını қараңыздар. Arqаңғы salonlarını görüңүздөр tuğanlar. Arqаңғы salonlarını Ne kemçilik var bunun? Bardı ideal. Bolar bağısı qancha, ақшасы qancha? Бұл отырған 240. 240-ға бересіз. 240. 50 мың пробег. 50 мың пробег ба? Жақсы. Шумализация болған. Кемчилігі жоқ дедіңіз бе? Мотор сатор жақтағы. Мотор жағын бір ашып қойшы ба? Көріп қойды. Подой, бардығы нормально дейді. Сондар. Қызығы атайын тарттық 07-ні. Ушын 07 біреуіне ғана тарттық onlar. Қазір бізге ашып көрсет қойсын. Onlar. Motor жағын көріп алыңыздар. Gördünüzdür. Ешқандай кемшілігі жоқ дейді. Алыш керек айтасыз. 240 мың болары. Başqаларды сұрадық. 300 мың деді. Ушул арзан болду. Başqалары бөлүшмөңүздөр. Тугандар, номерди сурап берип коелу. Номерди айтсаңыз. 502 mi? 502 88 00 03. Номерди айттык тугандар. Жаза бересиздер, чала бересиздер, башкаларга бөлүшпөңүздөр. Assalamu alaikum тугандар. Кийинки автоунаа Toyota Wish автомат дейт 2003, номери 0552 57 77 тугандар. İçki salonlarını gösterip verelim sizlere. Mına tuğanlar, içki salonları. Avtomat 10 ruldu tuğanlar. İçki salonu kara materyaldan қараңыздар tuğanlar. Keyinki salonları. Так, bası olsa 700 qancha dediniz? 750. Çürperesler daha? Çürperes. Almaşı var mı? Almaşı var eken. Almaşkısı gelgen adamlar çalı öresler tuğanlar. Nomerde gördüңүздөр. Almaşı жолдору бар eken. Toyota Wish 7 орунду. Аркаңкы баягы сиденьялары, отуруштары барбы? Бар. Бар, а? Кош бересиздер. Koş beresidir. Ne kemçilik var bunun? Ne işi var? Akkumulятор. Жаңа алыш керек пе? Аккумуляторы жаңа алыш керек. Дағы? Болды. 4 зимний дөңгөлөн қосып бересіздер, а? Бұл летний екен, а? Жайық екен. Жапалақ Una базарындағыз туғандар. 750. Болушы қанша? 700 бе? Болушы 700 екен туғандар. Başqalarga bölüşüp olыңыздар. Assalamu alaikum tuğanlar. Keyinki avtobuna Step Wagon 2 2005 tuğanlar. 2 объемы 0703 27 04 70. Sizlerge hazır айландырып сырттан көрсөтүп берели. İçki salonların көрүңүздөр. İçki salonları kara materyaldan көрүңүздөр. Üstülerin görüңүздөр tuğanlar. Бұл жағында ашып көрсөтөлү. Азыр толығырақ маалыматты алып беребиз.
Baası qancha dediniz? 800 ha? Tushirib berasiz da? Ne kemçiliği var bunun? Aydaş керек. Полный жасалған, ha? Ходойлар жасалған. Almashu жолдар бар ба? Обмен жоқ, almashu жоқ. Мына туғандар. Түшіріп беру дағы болады. Болушы қанша? 770. Номерді көрдіңіздер туғандар. Башқаларға жөнетіп қойыңыздар. Бөлішіп қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар туғандар. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Toyota Alphard дейді. Так. 2007 жылқы объемы 3 екен туғандар. 0775 87 93 93 0551 60 04 12 екен туғандар. Ішкі салондармен сіздер таныштыралы. Қараңыздар мына. Объемы қанша? Немесі қанша пробеги? Пробегін қарай қойын, а? Аз пробегін көрсете қойын туғандар сіздерге. 226 екен. Түсінікті. Бұл жағы да ашылады, арқы жағы да ашылады, екі жағы тең ашылады туғандар. Ішкі салондарын көріңіздер. Азыр басын сұрап берейіз. Мына туғандар, арқа жақтарын көріңіздер, салондарын көріңіздер, сыртқы бетін көріңіздер. Қанша дедіңіз басын? 14 мың. Түшіріп бересіз ба? Болшы қанша айтсаңыз шын? Болшын айтын. 13 жарымдарға. Алмашы жол бар ба? Алмашасы ба? Шытыры ақша керек, а? Болды. Кемчілігі несі бар, соны айтын? Кемчілігі жоқ. Алыс керек, айдаш керек. Бензинді құйыш керекті айдаш керек, на? Болды. Кемчілігі мына Қырғызстан номер алмаштырыш керек, а? Номерді көрдіңіздер туғандар. Башқаларға бөлішіңіздер. Каналға жазылыңыздар. Лайктан басыңыздар. Мына лайктан басасыздар туғандар. Башқаларға бөлішіп қойыңыздар. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Mercedes-Benz Кузов 211. 2004 жылқы 3.2 екен туғандар. 0550 90 51 90 дейді. Ішкі салондарын көрсетіп береді сіздерге. Ішкі салондарын көріңіздер туғандар, мәке. Ішкі салондарын қараңыздар. Арқа жақтарына тапып көрсетелі. Сіздерге басын сұрап береміз туғандар. Басын айтады әзір. Арқа жақтарын қараңыздар. Басын қанша дедіңіз? Басын 850. Түшіріп бересіз ба? Алмашу жолдар бар ба? Бар ба? Қайсы машина мысалы? Көресіздер, а? Портер болса жақшы болады дейді. Портер 2 болса жақшы болады екен. 850. Түшіріп бер. Не кемшілігі бар? Іші бар бұның. Только айдаш керек. Алыш керек, айдаш керек екен, да? Алыш керек, айдаш керек туғандар. Кемшілігі жоқ. Номерді көрдіңіздер. Башқаларға жазылыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Башқаларға жөнөтіңіздер. Жапалақ Уна базарындағыз. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Honda Fit 2003 жылқы 1.3 дейді. 5.6 дейді. 558 93 93 98 дейді. Ішкі салондарын көрсетелі туғандар сіздерге. Ішкі салондарын көріңіздер. Мінеке. Азы кемшіліктер, емнелер бар. Орда сұрап береміз. Российский номер екен, Россиян номер екен туғандар. Басын қанша дедіңіз? 450. Алмашы жолдар бар ба? Болушы қанша? Түшіп бересіз, а? Номерді көрдіңіздер. Кемшілігі несі бар?
Çirik birikler yok. Жақшына жүрөт, моторлор жақшы. Ходойлор нормально, жақшы, орто. Мен базардамын да. Телефон номер көрдүңүздөр тоңдар. Чала бересиздер, башкаларга бөлүшүп коңуздар. Жапалак Унаа базарындабыз. Assalamu alaikum to'nlar. Keyingi avtomobil Toyota Yaris 2-kuzovda deydi. 2006 to'nlar. 1.3 600 ming deydi ақчасы. 0999 570 be. 570 889. 999 570 889 to'nlar. İçki salonların gösterip bereli sizlerge. Bakın içki salonların görüңүздөр to'nlar. Sol ruldu. Fittin жақшы көрүүчүлөр ошол. Fittin baasында экен to'nlar. Состояниясын көрүңүздөр. Toyota баары Toyota to'nlar. Bakın. Не кемчилиги бар экен бунун? Кемчилиги ошол Aldı жагы несі бар? Краскасы бар ба? Калгандар мотор сатору жактар жакшы. Ачып берип коесуз мотор жагын. Мына жерин айтып атат. Ушул жерине краскасы өчүп калыптыр тоңдар. Калгандары жакшы дейт. Ходойлор кандай? Жакшы. Жакшы, ходойлор. Жакшы. Болушу канча бересиз? Канча бересиз болушу? 570. 570 be. 570. Үнү өтө катуу деле чыкпайт экен. Жакшы экен. Кемчилиги жок бул жакта. Май сай жебейт алдап турат. Эч кандай. Жакшы. Расход 100-на канча ишет? 5-6. Жакшы. Тоңдар башкаларга бөлүшүп коңуздар. Каналга жазылыңыздар, лайктан басыңыздар тоңдар. Сонун жардама. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to'nlar. Keyingi avtomobil Passat Universal 1989 жылғы тоңдар. Номерин көрүңүздөр 707 05 45 76 16 экен. Тоңдар кийин ички салондорун көрсөтөлү десек, эмесе ким аналы? Сиз беке? Тартып берелиби? Уруксатыңыз сурабай эле тартып атабыз, кечиресиз. Канча дедиңиз баасын? Ички салондор жакшы экен. 130 түшүрүп бересиз да? Болушун айтыңчы, канча болуш? Болушу 100 бе? Жакшы. Болушу 100. Таластык бир тоңдар, мусулман бир тоңдар. Таластан көп көрүшөт, көп издешет бул машинаны. Мына, тоңдар, көрүңүздөр. 100гө болушу 100гө берет экен. Алмашуу жолу барбы? Жок, а? Нак акча керек. Мотор жагын бир ачып берип коесузбу? Мотор жагын бир көрсөтүп коюн. Арзан машина чыкты тоңдар, арзан. Алды жагын көрүңүздөр. Несин жасаш керек? Иши барбы же жокпу? Иши жок. Мотор жагында жок. Мотор жагында жок. Мотор жаңы басылган. Жаңы басылганбы? Мотор жаңы басылган, а? Жакшы. Не иши бар? Ходой жакта барбы же битери? Электричество жак. Электричество жактанбы? Электричество жактан бир аз ачып чапкычты алмаштырып коюш керек, болду. Болушу 100гө бересиз, а? Жапалак Унаа базарындабыз. Номерин көрдүңүздөр тоңдар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Жөнөтүп коюңуздар, каналга жазылып, жирный лайктан басыңыздар тоңдар. Газды бас. Assalamu alaikum to'nlar. Keyingi avtomobil Honda Fit 2005 1.5 to'nlar. Sosteniyasi yaxshi deydi. 0777 222 120 995 79 95 95 deydi. Ички салондорун сиздерге көрсөтүп берели. Мына тоңдар. Ички салондору. Кемчилиги жок дейт. Алыш керек, айдаш керек. Өзүнөн дагы сурайбыз тоңдар. Өзүнөн да азыр сурап беребиз. Ак серый түстөгү салон. Арка жактарын караңыздар. Баасы 630 күн. Не кемчилиги бар? Не каса бар? Кемчилиги жок, касак деле жок. Алыш керек, айдаш керек. Ооба, ушундай. Алмашуу жолдору барбы? Жок, только наличка. Алмашуу жолдору жок, только наличка дейт тоңдар. Башкаларга бөлүшүп коңуздар.
Assalamu alaikum to'nlar. Keyingi avtomobil Mercedes-Benz 210 kuzov. 2001 deydi. 707 27 20 10 deydi. 410 ming deydi. Daha şürperi olup ötken to'nlar. İçki salonları gösterelim. 410 dediniz mi? 415 ha. Bravo. 415 ken. İçki salonların görüngüzler to'nların aka. İçki salon, arka salonların görüngüzler. Arka jақтарын көріңіздер. Az motor жағын көрсетеміз. Motor жағын көріңіздер тоңдар. Motor жағын көрсек болады. Az motor жағын көрөбүз. Алмашу жылдар бар ба? Номерді көрдіңіздер, чалып бересіздер, башқаларға бөлішіңіздер тоңдар. Кемчилиги несі бар? Кемчилиги жоқ. Алыш керек пен иш керек екен, да? Башқалар бөлішпаңыздар тоңдар. Assalamu alaikum тоңдар. Кийинки автоунаа Mitsubishi. Так, 1997 жылкы 650 дейт тоңдар. Да шүрпери болот. 550 3 04 00 16 deydi. İçki salonları gösterildi to'nlar sizlere. İçki salonları. Logo var eken to'nlar. Naka aldın güzel. Arkan kızağını gösterelim. Asla. Bu jağı, şu jağı açış керек екен. Арқан жақтарын қараңыздар. 650 шүрпері болады дейді тоңдар. Кемчилиги ошол эшиги ачылбайт экен да. Қалғаны болсо жакшы дейт. Мына эшик ачылбайт экен. Болуш канча дейсиз экен? Осы сұрашат да. Сұраша? Нақпырсы 5 төліге берген. Ошо эшик ачылбаган кемчилиги бар ошо да? Жоқ, içinden bak кнопкасы басылған, ачылат. Ичинен ачылат, а? Сыртынан ачылбайт экен. Алмашы барбы жолу? Алмашы жолу бар. Кайсы алмашасы мисалы? 210'ду. Мерс болса. 210'лuk Мерс. Ошо алмашасы. 3 объемду бу. Объемы 3, а? 2.9 турбина. 2.9 турбина экен тоңдар. Башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Айыл жергесине өтө жакшы нерсе. Assalamu alaikum to'nlar. Keyingi avtomobil Mercedes TD деген ekan. 2000 жылы 1996 дейт. Кыймылдаткычынын көлөмү 23 0550 68 02 06 дейт. İçki salonların gösterdi sizlerge. Bak açkan da eşik çağı. İçki salonların görüngüzдөр to'nдар. Бұл автоунаа to'nдар эл адам ташый турган азыр наркы бетке барып көрсөтөбүз. Ага чейин бул жагын караңыздар. Арканкы жактарын көрсөтүп коебуз sizlerге. Mercedes-Benz дейт. Az кемчиликтери, алмашуу жолдору барбы, канчага берет, баасы канча, ошолордун баарын көрсөтүп беребиз тоңдар. Так, кутубуз кир болбосо, кирип ички жагын көрсөтөлү мынакей. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 места. 15 места бар экен, 15 орун бар экен тоңдар. Акыбалын көрүңүздөр. Аласыздар тоңдар. Айдайсыздар, заказдарға чыгасыздарбы балким. Азыр баасын сурап берели. Баасын канча дедиңиз экен? 630. Түшүрүп бересизби? Алмашы жолу барбы?
Үлешес, а? Номерді көрдіңіздер. Алмашы жолу балким бар екен, да? Тура. Немесі бар, кемчілігі бар. Нақаду, іштеп жүрген. Алыш керек, айдаш керек. Башқалара бөлішіп қойыңыздар туғандар. 630 дейді. Ассаламу алейкум. Каналға жазылып, башқаларға бөлішіп қойыңыздар туғандар. Жапалақ Уна базарындағыз. Ассаламу алейкум туғандар. Кейінгі автоуна Аккорд. Honda Accord 2004. Мынау двигателі қимылдатқышын көлемі 2.4 750 дейді туғандар. 555 827 827. Ешкі салондарын көрсетелі туғандар сіздерге. Ешкі салондарын көріңіздер. 750. Сүрперес та. Сүрперес. Алдыңқы бая немесін көрсетіп қойсы ба? Мотор жағына. Мотор жағын ашсаңыз. Қара кожадан кен туғандар. Мына көріңіздер. Арқаңқы жақтан көрсетелі. Азыр толығырақ малымат сұрап бересіз. Қаншаға береді. Қандай кемшіліктері бар. Алмашы жолдары бар бі? Алмашасы бі? Алмашы жолдары жоқ, а? Нал. Не кемшілігі бар әке бұның? Кемшілігі білек елендір алмасы керек. Моторы майын алмасы керек. Антифриз. Антифриз алмасы керек. Сусын алмасы керек. Моторды май ақпайды, күтөйді. Каскасы ашырайт етілген, бірақ емесі авария қойра түшкен емес, төне таңыланған. Түшкен емес. Қазір лабойлардан бері родной. Родной, а? Айырбақтар өзіне тұр. Пистолет, азан, шашка полный родной. Родной. Алмашы жолы бар ба? Ақша керек болды. Ақша керек дедіңіз, азырда айттың, ба? Болды. Қанша түшіресіз, бол, қанша? 700-ге бересіз? 700-ге бересіз. 750 дотасыз. Жақсы. Жапалақ Уна базарында. Мына үсті люк. Люк іштейді, Люк іштейді. Электросидение, полный комплектация. Полный комплектация екен. Ходойлары жақсы дедіңіз. Кожаный салон. Кожаный салон екен. Жақсы. Расходы жүзіне қанша ешеді? Жүзіне шарда 12-13 көтен ешеді. 12-13. Пробкалар мен ішінде трассада 10-ға чейін. 10-ға чейін, жақсы. Номерді көрдіңіздер туғандар, чала өресіздер, башқаларға бөлішіңіздер, каналға жазылыңыздар, лайктан басып, ой пікір қалтырыңыздар туғандар. Ассаламу алейкум. Жапалақ Уна базарындағыз. Сонын жәрдіма тартулайды.